On behalf of Exceller Developers Private Limited, it's my honor to welcome you all for the groundbreaking ceremony of Adavan, your future home with light, life, and new beginnings. I'm Kavin Karivasam, and I will be your host for today. Adavan, the sun symbolizes brightness, strength, and life. These same aspects, brightness, strength, and life, are also but symbolized by the lighting of the traditional oil lamp. To officially begin today's proceedings, let us all rise for the lighting of the traditional oil lamp. To light the lamp, let me invite following dignitaries. Representing Exceller Developers, Mr. Subhash Tavarajasinghe, one of Exceller's long-standing customers, and representing Adavan's first customer, Mr. Aslam Omar. Representing Graphio One Private Limited, Chief Financial Officer, Mr. Samir Anthony. Manager Investment, Mr. Pamod Seneviratne. Manager Real Estate, Rajin Padmanathan. Representing Sampath Bag, Credit Senior Manager, Mr. Sunit Gamagedara. Yeah. Also, bag. This land will be home to people of diverse cultures and faith. It's now time to bless this land, which will one day be home for generations to come. To bestow upon the land the blessings according to the Buddhist faith, I invite Venerable Diyatalave Piyadasi and Navala Jnanaratana Thevar. Satyampi buddhang saranam gacchami. Satyampi dhammang saranam gacchami. Satyampi sanghang saranam gacchami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu miccachara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani
සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මච්ඡපමා දත්තාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අත්තමාදීන සම්පාදී පින්වත්නි අද එක්සලෝ සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුගත එක්සලෝ ඩෙවලොපර් පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉතාමත් වටිනා සත්‍යාවක් සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන මොහොත අලුතෙන් ඉදි කරන්නට බලාපොරොත්තු වන නිවාස සංකීර්ණයේ මේ සමාරම්භ කුලල මේ මුල්ගල තබන්න සකස් කරගත් මොහොත ඒ සඳහා සර්වාගමික බෞද්ධ මුස්ලිම් අපේ පුරුෂතුමා එවැගේම පූජකතුමල්ලා මෙතෙන්ට ගෙන්නලා හැමදෙනාම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාව. සභාපති සුභාස් කවරාජසිංහ මැතිතුමා ඒ වගේම මැතිණිය නතාෂා සහ ආන් අධිරන් පුතුන් දෙපළ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමදෙනාට පැමිණ සිටින සම්භාව්‍ය මේ පින්වත් හැමදෙනාට මේ වැඩ කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට පිරිත් දේශනා කරන අවස්ථාව. මෙතන තියෙන යම් දෝෂයන් අස්වා කටවා යම් මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නට යම් කිසි බාධකයක් නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙලා මේ අලුතින් ඉදිකරන නිවාස සංකීර්ණය ඉක්මනින්ම සාර්ථකව නිම කරන්නට තුනුරුවනේ ආශිර්වාදයේ සලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව අනුවයි මේ පිරිත් දේශනාව සිදු කරන්නේ. එහෙමනම් අපේ සභාපති සුභාස් මහත්මයා, නතාෂා මහත්මනිය, ඒ වගේම පුතුණුවන් දෙපළ, ඒ වගේම මේ ආයතනයේ සියලුම මහත්ම මහත්මනීන්ට ඒ වගේම මේ කටයුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේලා සම්බන්ධීකරණය කරපු අපේ මල්ලිකා මහත්මනිය ප්‍රධාන පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම තුනුරුවනේ අනන්ත සුවිසීමා ගුණානුභාව දෙමින් දෙවියන්ගේ දේව ආරක්ෂාවෙන් සෑම දිනාගේම උතුම් සිත් සතන් මේ වැඩ කටයුතු තාමත් හොඳින් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ලැබේවා කියන පරම පවිත්‍ර පිරිසිදු චේතනාවේ ශක්තිය පිරිතේ ආනුභාවය හැම දිනාටම කායික මානසික සෝය නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනය දිගාසිරි සම්පත් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත් සැලසේවා සියලු මංගල සම්මත කරුණු ඒ සුභ පැතුම් ඉෂ්ට වේවා සමෘද්ධිමත්ම වේවා වාසනාවන්ත වේවා කියලා හැමදෙනාටම සෙත්පතල ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිසෝ භගවානං සම්මා සම්බුද්ද විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සත්තා දේව මනෝසානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා සම්විත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතා
විඤ්ඤෝයිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි අනියත්ථ පුරිස පොංගලායි ස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආවුනියෝ පාවුනි දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්ස ඒතේන සච්ච වංජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදායි තේන සච්ච සම්මරෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වංජේන හෝතු තේ යං කිංච විත්තං ඉදවා උරං වා සංඝේ සවායං රතනං පනි නනෝ සමං අක්ඛි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං ඒතේන සච්චේන සෝත්ති හෝතු khයං විරාගං අමතං පනි ජගං ජගා සක්ඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමං ඉදං ධම්මේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සෝත්ති තීනං පුරාණං අවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා භවස්මින් තේකින බීජා විරොල්ලිච්ඡං ධානිම් බන්ති දීරායතා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු තන්නං කරෝ මා වීරෝ මේදං කරෝ මාය සරණං කරෝ ලෝකහිතෝ දීපං කරෝ ජුතින් පුණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමුක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසා සබෝ සුමනෝ සුමන් ප්‍රේවතෝ රතිවණ්ඩනෝ සෝභිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනුමජස්සී ජනෝ පදුමෝ ලෝක පඤ්ඤෝතෝ නාරදෝ වරසාරති පදුමුත්තරෝ සත්ත අංග පොංගලෝ සුජාතෝ සම්බලෝ කංගෝ පියදස්සී නරා අත්තදස්සී කාරුණිකෝ ධම්මදස්සී තමෝනුදෝ සින්දත්තෝ අසමෝ තිස්සෝ වරද සංවරෝ පුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සීච අනෝ සිකී සම්බයිතෝ සත්තා විස්සබෝ සුඛදායකෝ කකුසන්தோ සත්තවාවෝ ගමනෝ රණංජෝ කස්සපෝ සිරි සම්පන්නෝ ගෝතමෝ සක්්‍යභං තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත ඵලේන ච තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තෝ සුඛේන ච තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත ඵලේන ච තේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තෝ න සුඛේන ච තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපි ත්වං ආරෝග්‍යේන සුඛේන චාති සම්බපාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසං සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධිමෝදේ අවෝසිමාරස්ස පරාජයෝ පුංගෝසයොං
දේවගණා ප්‍රසන්නා ඒතේන සච්චේ ජයස්සුතුයං සම්බේතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බරෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සම්බ රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සත්‍ති භවං භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මා वेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सम्ब मङ्गलं रक्षन्तु सम्बदि सम्ब सङ्घानुभावेन सदा सत्ति भवन् नक्षत्रयक्षभूतानां पापङ्गानिवारणा परि तस्सानुभावेन हन्तु ते सङ्गोपन्द आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागमहि पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं आकाशट्ठा च देवानागमहिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागमहिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं सदा. Priest Shivakumar Gurukal from Kottagala Shiva Kovil to bestow blessings according to the Hindu faith. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् ओहिविश्रीदसादनम् ॐ गं गणपतये नमः. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुपादारविन्दाभ्यां नमः. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அருமையான நல்ல நாளிலே ஆதவன் இந்த கட்டிட அமைப்பை அமைப்பதற்காக சுபாஷ் அவர்களும் மனைவி நடாஷா அவர்களும் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த கட்டிடத்தை நிர்மாணம் செய்வதற்காக பூஜைகளை செய்வதற்காக வந்திருக்கின்ற ஆமதுரு பூஜைக்க உரியவர்களும் மற்றும் மௌலவி பெரியவருக்கும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற தனவான்கள் பெரியோர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களையும் நல்ல ஆசிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தினமானது இந்த ஆதவன் என்கின்ற பொருளே, ஆதவன் என்றால் சூரியன் என்பது பொருள். ஆதவன் என்னே இர சூரியன் சன் பவர்ஃபுல் එක ආදවන් කියන නම හරියටම ශක්තිය. ඒ වගේම මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හරියටම ශක්තිය අරගෙන යන්න ඕනේ. හොඳ නම එන්න ඕනේ. ඔක්කොම දේ සන්තෝෂයට වැඩ කරගන්න ඕනේ. මේ ස්ථානයේ උප්පරට ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ කියලා මම දෙවියෝගේ ශක්තිය මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඔක්කොම දෙනෙක් සන්තෝෂෙට ජීවත් වෙන්න ඕනේ මේ ස්ථානයේ මේ රෙසිඩන්ට් පර්පස් එකේ හදනවා. ජීවත් වෙන්නේ කට්ටිය කස්ටමර්ස් ඔක්කොම හැපිනස් මයින්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. වාස්තු දෝෂය නැතුව, අස්වහා දෝෂය නැතුව හොඳටම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා ලක්ෂ්මී නාරායණ දේවෝ ප්‍රාර්ථනාව කරලා මම ආශිර්වාදයක් දෙනවා. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्चं जोरावृणीमहे धातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्तिकाधु देशजं शन्नो अस्तुद्धिपते सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीर्वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं मा वीधा शोभमानं मदीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं शतसं वत्सरम् தீர்க்கமாயுः அனைவரும் அன்போடும் நலமோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். என்னை அழைத்தவைக்கும் என் பிரானுடைய பிரார்த்தனைகளை செய்வதற்கும் ஏற்பாடுகளை செய்தவர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றியை கூறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். To bestow the blessings as per Catholic faith, I invite Reverend Father Amile to bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us now feel the presence of our Lord here amidst us as we are going to begin this construction site. Heavenly Father, we thank and praise you for this wonderful day and the wonderful opportunity you have given us to experience your Spirit. Thank you for your presence here. Thank you for all of us gathering here, seeking the blessing according to our faith. And here we surrender all of us, all of ourselves, our work, our journey, our careers. Help us to start this journey with the blessing according to our faith, according to the belief that we have. Heavenly Father, guide our thoughts, our words, our actions today. Let all our hearts be united to one purpose of doing a responsible job, responsible work according to your will. And Heavenly Father, please intercede for us and guide us always. As we ask of you through Christ our God. Amen. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. May the Almighty God bless all those who gather, and all those who are going to work, and all those who are planning this Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Maulavi Ilyas for blessing according to the Islamic religion. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. எல்லாம் வல்ல இறைவனின் பேராரும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகிறார். எல்லாம் வல்ல இறைவனே, இங்கு நடைபெற இருக்கின்ற ஆதவன் குசலோ நிறுவனத்தினூடாக அமைக்கப்பட இருக்கின்ற இந்த யூடியூப் நிர்மாணத்தை மிக சிறப்பாக இவர்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பாயாக. இதிலே பணிபுரிகின்ற அதிகாரிகள், கட்டுமான பணியாளர்கள், ஊழியர்கள் எல்லோருக்கும் தேவையான உடல் வலிமையையும் பாதுகாப்பையும் கொடுத்தருவாயாக. எந்த விதமான சேதங்களோ எந்த விதமான ஆபத்துகளோ இல்லாமல் திறமையாகவும் திறம்படவும் இந்த கட்டுமானத்தை அமைப்பதற்கு என்றென்றும் இவர்களுக்கு நீ வழிகாட்டியாக இருப்பாயாக. எல்லாம் வல்ல இறைவனே, உன்னுடைய அருளை வேண்டி நிற்கின்றோம், உன்னுடைய பாதுகாப்பை வேண்டி நிற்கின்றோம். நீ நினைத்ததை செய்யக்கூடியவன், நீ சக்தியுள்ளவன். எங்களிடத்தில் எந்த சக்தியும் கிடையாது. உன்னையே நம்பி வாழுகின்றோம். ஆகவே எங்களை கைவிடாமல் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் நேரான வழிகாட்டி ஈருலகிலும் நட்பெறுகள் பெறுவதற்கு அருள் புரிவாயாக. ஆமீன். When
Before diving into the details, let me invite you all for the long awaited moment, the groundbreaking ceremony. Representing Exceller Developers, our CEO, Mr. Subhash Tavaraj Singh. Representing Advent's customers, Mr. Aslam Omar. Representing Graphio One Private Limited, Mr. Samir Anthony. Representing Exceller Developers, our project manager, Kasun Jayawardena. Representing Exceller Developers, Rajkumar Rajiv Khan. Please head toward the marked area for the groundbreaking. Thank you.
Ladies and gentlemen, as we come to the end of today's proceeding, let's wish that this land will be filled with light, life, and endless new beginnings for the generations to come. And if you wish to be part of these new beginnings, you can contact us on the information provided on the brochure or give your details to our representatives at Information Desk. With all that, I thank you all for joining us today and would like to invite you to hang around for the refreshments and fellowship. Thank you.